is our very first seed fund that we have here, which is this Desert Forge Fund, and that was just yesterday evening. So they invest in brand new companies that are just starting. Yep. Like the startup companies have the idea, each Yeah, exactly. investors is set. That's what happened last night. If they Yep. are like That's right. Like your company iLaw in Mongolia, whose rate wants 200 or 500,000 to start. A venture fund like this would be the one to like invest with the times. That's right. Yeah. энэ одоо жишээлбэл бүх төрлийн чиглэлүүдээр судалгаанууд одоо казиногийн чиглэлээр ч гэсэн одоо хөгжүүлэлт эмоцаа хийж байгаа. Тэнгүүд өөрчлөлт энэ хэсгээр бас шинэ стартап компаниуд санаагаа ингэж танилцуулаад ингээд хөрөнгө оруулагчдад энэ дээр ингээд суулж агаад тэр компанийн үйл ажиллагаа бүх зүйл нь таалагдах юм бол хөрөнгө оруулагч шууд хөрөнгө оруулж хэлж байгаа. Тэгэхээр чамд үнэхээр супер санаа хэрэгжих боломжтой судалгаатай тийм бүх зүйл нь өөрөө том хариулж чадж байгаа бол ингээд юмаа танилцуулахад эндээс хөрөнгө оруулалт авч чадж байна. Хөрөнгө оруулагчид энд хөгжиж сууж байгаа. Хэрэг дэмжиж өгч байгаа. Инновац технологийн хөгжлийн төвс. Okay, so we'll take a quick look. I'm going to show, well, first of all, let's just establish this is a working lab, and it's a hospitality working lab. All of the games that are in here are part of discovery, so companies are able to plug in and work on technologies with these existing companies. We have Panasonic, LG, NVIDIA, other companies like that that are sponsors of this lab and collaborate with new technologies and startups that come in. And so we'll walk through and kind of take a look at how we stage that. Тэгээд энэ төвийг маань олох инновац технологийн төвийг туссан бас технологийн компаниуд хөгжиж энэ төв бас дэмждэг гэнэ энд ажиллаж байгаа энэ төслүүдийн бүгдийг тэгээд энд нь бас юм ухаантай хүмүүс ажиллаад тэр дэмжлэгийг аваад саний зөв хүмүүсийг ингэж холбож өгдөг. Тэгээд инновац технологийн төв тэгээд саний нэр дурдсан технологийн төв бол бас өөрсдөө Америк зарим нэг эсвэл өөр үсэж санхүүжилт бас хийж дэмжиж өгч байгаа. Тэгээд жижиг бодлын эмчилгээ чиглэлээр бид нар бас их яаж хөгжүүлэх вэ гэж бодож байна. This particular unit, this can be used for lots of purposes, ranging from hospitality to healthcare to basic, assistance in a manufacturing facility. You just have to program it, right? So it's like here's the hardware, or here's the base software. That's it. Okay. That's it. And then the other things that we're interested in that are sort of outside of the box thinking is sustainability technologies, critical resource management, and so how do we incorporate those sort of gritty, detailed technologies into the hospitality space and answer some of the primary questions that they have. Another real expertise that we have is wastewater surveillance on the Strip, detecting epidemiological urgencies. So if we see virus and things happening, and we use AI to do that. So we'll demonstrate some of those things. Actually, around the corner, there's a little LG demonstration of some cool things we're detecting there. But they'll collaborate with us, with somebody on campus that's an expert, and then we can demo it here, or sometimes we actually do the experiments here. Oh, amazing. Yeah. So a lot of this technology, people can come and test their software. Yeah. And then they like sustainability, which is big in Mongolia. Сая одоо жишээлбэл тэр хэсэгт нь бол одоо жишээ хөрөнгө оруулалт хамтын ажиллагаа, казиногийн одоо технологиудыг сайжруулах гэдэг ч юм уу. Тэр чиглэлээр инновац технологи сайжруулж байна. За тэр нь бол хардвер буюу техник хангамж тал байгаа. Энэ хэсэгтэр бол одоо үдчи яг юм AI технологиор суурилсан үйлчлэлийн дотор одоо ухаалаг роботуудыг хэрхэн ажиллуулах уу,
эмнэлэгт энэ руу ажиллаад одоо хүн хэрэгтэй юмнуудыг нэг дараагийн төрж өгдөг ч юм уу, хоол хөдөлт ч юм уу, өөр ямар л одоо энэ одоо эмнэлэгт орохтой бүх мэдээллүүд нь хурж ирээд та одоо тэнд тэтгэн өрөөлөө тийшээ ингээд тэр хэмжээр үзүүлэх гэдгийг нь автоматар одоо ингээд хариулдаг ч юм уу тийм. Тэгээд ухаалаг тийм нэг юм AI буюу одоо хэмэл оюухан тэр програм амжтай хосолсон тэр бүх шийдлүүдийг бас энэ хүмүүс гэж хөгжүүлж тэрийг амьдрал нэвтрүүлж явж байгаа. Тэгэхээр техник амжиж хөгжиж идэг, програм амжиж хөгжиж идэг, бизнес хөгжиж идэг, хөрөнгө оруулж буцалж идэг, инновац технологи лабораторийн амьдралаас ирж идэг. I'm very happy this building and it working smart. Oh yeah? Yeah, because one side is real business, one side is hardware, there is software, That's right. mixing, developing. That's right. And we're happy, we love to bring people to come and think about new ideas that we haven't even explored yet. That's what we want to do, is bring those things here. You can see on this computer screen behind, it's really unique. That was developed by the military actually as a way to help train pilots. Like drone? And so you've got this perspective that it allows you that's really unique. So now, because there's a limitation to a typical computer screen, but when you sit at this one, you're able to have like peripheral vision even. Well, they're taking that technology and they're going to utilize it in like internal surgeries, so that you could be almost like inside the body and the heart or wherever. And I would be lying if I said I understand all the technicalities behind it, but what is cool is the way that technologies, because we allow students to come in and check stuff out, every single week we find that something's use case is getting interpreted to some new vertical. Yeah. That's cool. And that's another thing that we like to try to promote here.